hariho umuntu akwenda kubana nyine. Ebi byona bigambirwe nyuma abazyo ubu akaciko akabanye kundire ninga Sheema stakeholders kabirene kanjura akaciko akasya kabantu 20 akatorinwa ubureberezi bwa West Ankole Diocese ngo nabo batandikiraho babire bakomya batyo banye kundire nikwe kugira ngo hine okubatesigira akaciko aka ngo nahabwe cyo ubuciko bwona nubuza kugumiza muno bukora mpaka batunjira ubureberezi. Umugenzi Reverend Kamujanzi akagambira kanone nyinguri na umugenzi na Bishop Sarita ati nashohora umuhema n'uraza inka yenzira mutureka tushohore ahubwo twakuhemba twagira dirapta kuzafura Tukashaka ubureberezi okubyogenda cyenda nene abakoratiraho bagakomwe ku 2018 ebaje ko yobero umugusha batukata kubana na muntu wenu nabeshengereza mutaza umuhanda gw'ibitego by'abantu Kwaraje no kumayemerera mu tutu kirya tine turukuze tukaryana tubati korwo munyashema yo hejuru wobuza kitagata bakaba batandekanye nakwiye konvo yakugirirwa banjere atkata kurebana tukaryana tubati katugabanya kwema nibo musere mwana hati n'inzani n'uwoyishi Etsinjire yo kureta hurwari no kushanga ngo chairman wa stakeholders babire batamutira ha program yo kugamba eche ba stakeholders bagizire ngo hine cyoroho wokoda manyero kugahumra humra natesaje nitwenda twetegereza nayo twagwira kuturi ya setting twimuka kandi tumanya ngo twimuka hatari yo kwerarishira hatari yo kugera izo tugaruka kambati nyena gasaha tina rashiro wanyengo kushema tekisho kushemwe kawara nagatiro kagamba tinkambo biraro mbona nibuza kokanje tumatugabira imwaka chika katogoziwe amana gamumwine mugakomora kai aba bagarukire bagira ngo tubaru kubasa kwiciriza Sabadikon wa Kabwohe kubabera coordinator wa Central Ankole Diocese obwe bagumize ngo ni imbega. I'm looking at the situation, you need never situation. Aho ushanga hati venerable achiring service marketing service. Mwene na wasakura independent mind atabaruze kuzakubuza bishop. Abahona nibagira ngo akaciko katorinwa ubureberezi bwa West Ankole kuza gukora nebenda babanze batunge chandiko Archbishop yabaraganise no mu rw'akacika okunywanisa no gukorera hamwe kureta humwe no kwatarisa ahagati y'abakristani kandi no kurinda obuzare bulungi obutwine kashema area nana diocese tinchara kubeya umureberezi biyata kwenda processing na kureba batari kugenda izikiko kuzitakubaho akaciko ka yakira abanyegunire bona abari mu kigo munabataro gukora hamwe rero details zo gukora hamwe zija korwa ba leaders kanone kabigumira nakaciko n'abana bakambara bwanyuma y'urukiko ba stakeholders batongwizeho kubyara amaderesa n'enyigi ahanje y'ibariyo n'ubombekera bishop wabo wa Central Ankole Diocese batyo bagambira akaciko k'abantu 20 ngo batereze mbuga amakuru agagasha kwa Mayiko atwacire.